there is a wise woman, not only a woman, a wise woman indeed. Yes, what BRAKATU I say, you didn't be church come and say, Enche, Oba. Yes, dear. My baba, we are saying, I'll call you media so come out TV. But that's it. Aso botin ko bi eno so yawe mu yawe fo ni biana ase yawe manu mu yo mu star bi o ye chime ye do se ya hinnie ma mu ya hinnie ma o ye ya hinnie ma ntino e ya na ye chime ye nde because of say owo asumdwe owo odo owo ahotoso owo enidaso owo bibia etinkrofo pregidigidi no o impressor because yawa ho de na ye jana e derifa ho no ma ho ye den ti ye timi ye de pa so yasawa e do ba ye wiase na okodwumadi so a de nta wasetena mu no de nta wabrabom de nipa da se ne hwehwe se obedi ye wasetena mu no ene ye pe da no betena ase me tin se 2024 wan hwe ye kura na ye enkoto aba ba aye Ghana for binim se enche bia no mudum kokoro motutumi no ekwakoto aba enimu wono ma yebete ase se ewiase metuwe no sebi yama enkrata sema die nim kan ma yenim die anase nyansa odoma nkoma no dom ye no yemfa ndi juma na emom no yehwehwe nkrata ene de ye jumadi a yeto nyansa atotwene eno so ma na ye de ebre yase ewo yase tenamunti ama ya kwadwefo ene die na hinte wase tenam opeso no ye che wiase na okwadwumadi so okay medase etene no medin kan ya chia wahwefo nyina wana wajebre ehwe ewiase enna ho kwadwumadie yin se ya wa hoden ene ne tumi mu ntino ye bewie no na adwene mu abie ama wate ensem wase de ntia enne ewiase no ekosa na mefa akonya yi so achia me ma me ba akopa obo a me pa brebi a ho kire baaye ma me Juliana Agri Mary awo tech me da se woni oda ya ma me no na enran se ye ne birthday ma me Juliana Agri me pa cho waya announcement nti misra wadarma obi bia oben eye ma me Juliana Agri awo tech wadarma ma onsa ma me kam sebisika anyesa oba no ye be lock no wase na wabebi no ewo ya wedimu because on a shena hoden e ma ne bi na no eka abra sebi ontuetaku e ma sam dakus be wie mi ahye me se kofi we LPM we announcement me simple me kapre we me ntwa nkontompo ye mfa nkontompo so ni meduane wa hase sa pepepe na me dwumede junior Juliana Agri a woteka enra na ye wa woda mo piafo nyakopon osoro hene no nhira o nemomu no hye ne so bomodia ayensanka why no your friend no COVID-19 edro no wanya bia sebi umma abonte man from apa emfa ho me da se but okay me so me da se 82 years enough from 82 yes so +2 + 8 10 years onko ba bia ma me nko ba bia ya ho de pa ya we ahode asone so manager pa nene ensema ye beka hintasem baako the nipa ebre the covenant between humanity and then the water spirit. Yakase covenant na den apam a akokoso ewa asase so a ama nipa ho kire no nipa ebre na yentumi enne ye ho ene atete ye ofro na wusane wo de fa ha na ye den enne nipa ni monyam bebre na abo apete na change of glory ekoso enti wa pam a ewo oman mu enipa mu empo efi a wakwa han na wotimu no apam bi wo ho a wakwa akohim ene ye ba be pensen mu ama nipa ni ada ho na wotumi ada ne ho efesa ahonhumi nsem ewo ya wa ho den ne tumi mu eno nende ye beka ho asem apam eda yen eni insuo ni atumi awodo bi na sabi ose oboy nipa dasani ohumegu ni mu na obenya nkwa eye okra te asefo ene se okatem se nipa dasani ensuo ene ahombi eka yan ho a emientimi nya eye ni monyam kese bi ma obade na wonyina so ne sen okay menyina so ne se yenyina nim se abode ewo ho ana nipa
enso so asede wa asase so ne se enka obetena enigye mu na wahwe asase enwoma ewoso nyina no enipa aboho ban ene enka ye enipa adwuma odi ewa asase so na honhoma meka se oye ya we honhoma mema be hu ne se na ho oden ne nyansa ene ma wonya odo hronkon ede ma nipa na motena sumdue mu no ye wo ahonhom bi a ono ensio ona ka hwe ensio so obehwe se da bia no ye hia ensio a enka no no so ewo ho ede ma nipa abre nyina mu ona wo enua mu ne nyina ya ahonhom a ya watumi mu wo nyina edi dwuma ka ebeboa ama nipa eho ato no na so sa honhom yi anka omo wo ho se omo besom enipa ewo omo ebre mu no omo moma sori aba be possessing nipa adani nipa adwene ama oye nneoma bi aka ensem fata ena omo asesa bibi aye yanimu nyam no ena wode akohye baabi a ama nipa home ete na nipa eho entimi entono na yetete na me na yawa ho odinti metimi bedi nkonem kan se apam no menka ho wo nka ho wo amre ka ho obi a hyem bi sa asase so nyina hyem bi enti sa apam na medi so nkonem no na chese wo se metumi gina eboa ema afoforo bi omo so hyehyem wa abusia apam mu ekro aman ene efi a wotimu ne de ekoso nyina no yani beba ye ho so se wo se yetimi etwe ye ho na yetimi gina na fe empo no ye behu se kwan bi da ho a wo se ye fa so na yetumi edi nkonim ewa abrabom bedase obasa wa brakatu na otene nka no se apam bi akyekyere ya etu ya na mo ye etu efrise sa apam no ahom no etwen yi adwen ya obo ade de dom ye se nka yemfa mo bra no o mayi ato wa mo manipulate na mebusa se oba what kind of gods are not to be blamed da yes makai mo so what kind ya bebese bebusa o hintasem se enipa da sani eni ahom mo timba bi hwan edi ka kofra ne yonko okay enipa de ye honhom na edi nipa eye adwuma enti no men onkofre honhom na ebehwehwe wo nipa no o de onkofhwehwe but honhom na ebehwehwe sa na miminim no ena yenhwade wa eneze nipa wo hwehwede enipa de se nipa yedie enipa de se nim se eye sunsun bi na honhom bi na se bi otwere no a behwere bo na se bi wade ne ho afiri atamfo nsem enti bi ko pepa bible ebi ko peyedie ebi pese o mo kra enyini sebi kra na nipa de sani odoma kwado dom no ewo ho ma bibi nenso wo se bom bisa hini na obebiu ene de sani si won ko bisa eye apam bia mfiri baabi a ebede wo bra botime sipi efiri se wo se yemfa ne kore nientina eyesunsum ne ho ne behu obo ade no se sunsum na ne numo nyam ne ne honhom ebutu nsu ani ne wo beka kire se ensuo apam bia se bi edi asase so eno so na ehye enipa da sani free obo ade ni glory hu na ne ntiase ne se okay ase da bia meka se bible no book a wo kan nya nimde na sa nimde no ewo baabi a onimde ne so bebie akoduru a wo conscience ne bebie akoduru a Obehu said there is a spirit above the spirit that all control Bible. And then the water spirit no. And the more na all kind Bible no, the same water spirit no, and all control BBI. It's so Obehu said from beginning no, na Nyankopon hum able to ebunene which is ensure. But on say on share that my young home baby or can't say na eja. But ye be who or baby say a jabby pie or baby. And then only so powerful. A chain few Bible me who said brand Moses person but san no kreno a ye eja honhom no anka ye betimi afa no eso akata ohun se na ete no san no krene so akata ena ama ye nam ekwan no achia ena ye nam so eti de ye oja na ebema ya hoden na yetumi atena sumdue mu ne yadɔ yɛn ho na yɛnkosom ohonyina na se bibia no saa nokre ne so akata ana je se yaba benya saa apam no that enshe honhom on ne kwa apam enti no from beginning no say one ahonhom bi kwa apam bi abeka se one no wa kwa apam
na yensuo honhom yensuo honhom na yensuo honhom oni no wa ne kwa apam oni no wa kwa apam but maybe be ya apam no hu ye say eya ade a efri tetetetete because me no ya wa ho ade ma be hu say nipa exist as long as we can think. It's not just from Adam and Eve or nipa or the dada but be hu say bia Adam and Eve as it is recorded and so ye ono a nanka honhom na kwa apam so what I say one no so kwa apam apam no so no o exchange bibi o gi bibi e de free wo ho na wagye atum to wagye tum pe na saa ade no e di wechi na wono asa ba be so wahwe obeso wo hwe na ukodi so nkunimu a na wanyan oho enti one no akwa apam obehu ye say saa apam we on fancy yiri ense ya asase bio na che say ensu to na elto no beginning no na ensuo wo asase mu ase na fa asase asa na okwa apam so obeto ensuo na ensuo so ese eto sei asase ye na je san apam no na wi afia na ko ensuo gu so to sei nioma eche san apam no de asesa bibi o but nam se wo wani muonyam bi a onsa kan ye ninti no na wajai eno na to ho na ensu to no se oto onfa ansanyom but meme ya se wa de mabehu se sei nioma o say yes ensuo yes oh basewa o say one Abraham kwa apam apam one ne koye ne say obemena ye father of all nations obeshira no ewo amman bebre mu but oko exchange oye ne say wasefo ebeye nkoa wasefo ebeye nkoa enti apam no ne koye no wankọ ne chochocho wanfa ma ne keke say Abraham asefo nkoa wasefo beye nkoa asom amanama nyina mo ekan Bible hwe Genesis 14:15 ho no mo de ba obehu say watro ho say wasefo bekwa koye nkoa 400 and something years enti wo kan Bible na Israel for konkwaso mu na omukọ ha na omukọ nkwaso mu eya apam a na honhom no ne Abraham akọ so obema na sefo aya akoa ana ono so agitu mu sa ena se de free ho e de ba ye ebuka se bi apam foforo mu a o se Yesu Kristo bra odi ni nu nsuo mu no ena honhom ebesane si ne so ana ono so kan se ama apam foforo which is afei no obedi Yesu Kristo dia o so benya da nkwa eno so abeya apam enti sa apam so abeya se wonye Yesu ni de che se obebre enti no eno so eya apam a yekoso no se the same water spirit na ena akosa apam no ena o se ansakra na ho beto no eji se odo wonu nhwum enti no yakatra water spirit ena e control asase yi ena wakokọ apam the same apam no the exchange bibi enti anytime bia no obebre yefamra yakam memu ha ensuo ena akonfo no ekom ana omo no omo ekọ apam enti abusia bebre oho no ma omo so akokọ apam because say ebia yehia mma emma na omo hia no sa akonfo kọ no no ekọ apam no o se yagye efie ni sika e de asesa emma na omo pe no okay ebia ye de ye pese yenya animonyam ne yekọ o se ne amufie mo life be short mo nyini nche we so okay no de asesa enti no apam ena se akokọ a ama nipa ehyemu a yentimi enne ye ho but ya wa ho odin mu na mbeka say apam no menka ho so I was like no wonder say o say na ebra okokun Yesu no na nkrofo suma na osima mu suma me na mu suma mo ho na mo ma o ti asesen o da so sha apam mu onyin free ho there is nowhere our kasa say waji obi afri apam mu o da so hwem na wo suma no o say hwe say wo be so ama ho because what asase so da so ti apam bi mu a achechire wani mu onyam a wontimi enne wo ho na wabobra no akọ animu enti sa apam ya na yeda so timu a ene edi yenya no mame odaroma tumi be ne di sanso no so ne wo apam eye meka say menim die mu no ebe hu say ye wa honhom mienu ene wo ho eye bema ene ye oba bema ene oba the water spirit na the wo di water so no spirit ni mu eye oba Oba ejina represent oba and the fire spirit no represent bema na oba no ono na
bibia ehye ne nsa mepache wo oba no na ase tumi ni nyina ehye ne nsa enti wo befa oba ne so ansa na wahu bema no enti se wontimi ni oba ne so nkonimu a unhu bema no enti se Yesu ka se ono na ofa ne so a wo bekọ eja ne ho a na represented the water spirit no so wotimi di ne so nkonimu a ansa na wahu the fire element na ono na ye odo a obenya ahoto no ye be fa hwehwe mu no o se ye brebedu no odi uja na be se asasi so enne ono ne yekohwe no na mebuso se wo se bio tumi ben ene di ensuo ni so a ye friend sen wote he okay I say you know Crawford do na ka say maame wata ono na represent oba no ene obi a obeka say ensuo bia da ne ho adi atre ne bia so eye oba ata say enti no ni a ye beka say e friend maame wata no ono na opese woji mema ni muonyam eye meka say the fire element no tie ya ha ne ye be friend say asase ya because ono oyo oba no opese woji say ni muonyam ne boss so ono na bibia eye ne dia asase ya so ono na oko Greek memu a omo friend Dionysus the Dionysus no ono na da water element na ya friend say Jesus obia oyiwa mami sha se o kasa nyina o se no honkokro beta na chi ene ni wura nsuo mu o sma noa ene yesem se ma bi o pasen bi aka because Christo kan o so ni abodo no o ne nkwansuo no se nipa de sedi se o hwe na wonu mu atoso a bre no be sa eye nkwansuo eguonum o ye yam mami ase nkomo odi nyina ne tamfo di Christo ana ye go fi Christo babro na so so fu di ubo nsabode wawu ye beje na Mary so ebo modia so betra yi na se na me hwe wa me bre ye go fi Christo oh David Budi oh yes oni ho na o ye kwasea sabi na bi bu kofi Christo din na de chidi na baby o se abosom ye chin kofi Christo ye Christo udi die amana manyina di omutetia so na me ko Facebook nteme wo wodi ne frise di ne ye ba krope edem befua mame ahene ukase mu nyina sa obobo ni nyina na obaja because ono ani wo say no nim se me ni nsuo no me na okwan no se bi mpedifo so na kan o say itwa osa no ota se ekotu asuo na asuo so twa osa no wan na opanyini ni nsuo ota se enne me ni obeja tum se ansa na nipa da se ne betina ewiase no age se onya nsuo tu na komam suo ho na ebeye okra tiasefo me ni obedware a na yehu befia nsuo sebi edisuwa yensuo se obeye bibi kro be kwa ajanan kro na yensuo ensuo ni asetena mu a entimi nye hwe ewie ebremu no ensuo ene ede ye yade nyina ene o me yati asese sa pam bi wo bebu so se dia pam na ansa na me no be kwa pam no yenko Jesus Saves Educational Complex isa school e we apri Santasia pri ene frefre mu no o se men kan kire o se sebi nimdie pa nimdie nyansa ahonfama yede mankura Jesus Saves Foundational Jesus Saves Educational Center ene totom safre o se bra no fa nyansa nimdie enhyen o manawade adwimu bra na nimdie nyansa ebu amane ne amamre ontete akora e wonyamesuru mu ontete akora e woye na amane ne na amamre because omuye cultural practice omu di agoro o woye amane ne amamre mu sanso na echiche se no obrase omunim bibi yesuo ho obrase na mame a ode kofa bae mame ono oye eye asafo mame se bi ewie brem no Jesus Saves Educational Complex ode si wo se otete amofra na ade ye me de school ehun se enye sika tue bia wo enye sika tue bia na wo school mu de omu ye nie sempo aka prekura hye wo nsem a se bi betimi de akora na to school de hia so we to books akọ we 10 cities e wo de school mu a mbeja to we 100 million a ombeja to because omo se eye adusua nyansa a odoma nkoma de dom ye no na omo kire se akora no obede ne ho na watima beye panyinipa ama eye Ghana man enu tiro omo totom safro se omo Santase pri bomodi afre number ye this was 024948 4481 0249484481 and also 0244 457596 ombejo so
metre still progression enkra no omo jaso from some mra no monye registration ti ubo mode pursue awoma na ombejo so na me kwa na me ko twin powers aha abrepo no aha abam kofie mumitie aha abam kofie se omo ka cho se omo tumi a odoma kuma domo omo no a omo de ewiebire ma haban no omo de sayare no omo so mo fro sa omo tom sa fro eya brepo broni krum se fro mo na wona omo nya abam no wona omo ye ntafo na enne ewiebire mu no omo hu omo ano no mo fro twin powers 0248 699898 0248 699898 no omo so mpe haban bi mfa nkan ha omo spiritual soup bi ho a be kan fo ma wate say ope protection say ope akwentu bi a bomodian so benya omo heba soup ni bi na omo timi di aboa ewiebere mu na mdiri mi ka me ko he me ko na mensa wo ya ejeso abnase se me nhia no odoma kuma o se ne de ewiebere mu no oni emutia ahompa ene nante o se me nka chero se ope se oni mutia ebo mpunumpu aha na mensa ka chero famous enye muadesem ewo ho enye muadesem ewo ho aha me da se weti no yawa adum ni ti no me ko na de chim bema da samra ni nie su ho samra ni nie ahon babo samra no ewo na de chi aso ye wo no o se me oto ni safro bibia se ope spiritual soup bambo tumi pa se ene ewiebire mu kra na dum kra no edum kra otaye nto akwantu mu o sister ko ya buchire ene ontene nka onware samara bambo omiere kra no so wa bisi basa se ne wato ensare mu penana na de che ate penana de che ate sraw mame owo me wate pe angunani esamrani bi we angunani kama we difo angunafo mu na edifo na ewiebrim na nche bia no angunafo ombefo mu ntoma pa afira na we die oseteta odoma kuma ha ban no ene wokeka be 300 abom no de ayesamra se fe dware okra na oni pedua no yare wo biere to su bia no onsa yare wate nti friend 0246 014029 0246 0140 no ose wona asabi omuti abuchire no mo frɛ na kwan fa so mbejo musamra no de onim kwan obefa so o frɛ na obekire hawa odu sika sende na ode be ebede be sende wono so mo chichiri bi se tamale ne takrade ne ade amopɛ samra ne bi no mo frɛ na anase mo frɛ 0244840108 aha ibetimi apasa samra ne bi amram ne emprepre de odu woni kire asankare 47 doso pu ho mo mpeso mutubi no na mo de koma afofro ewe echichirichiri ni bencheye no mo frɛ 0246 014029 ya obejo mo so iwiase sabe mi ka kire no membo bi mfa kosua praye ene snap enkotena baabi enka nchew abra tumi aban ho a ebetima bɔ ho ban a se bi ewebire mu no obi mfa protection ene kosua 3 cedis pe enko yim free iwiase nti frɛ na dache ewo 0246014029 na me ko ni pedua no ni pedua no hia so bema obema no bema ha so waste space kese pa edusanie ose madanse enie edusanie ose mema matuadi edusanie ose mama tuadi oba onse bema ba onche wofo mema odi ni kwara mema nyina enso still na sabi bema ba onche a no modwane ma me aden urafi hwe enyenwoma nyina na sabi mema ko efichire a obukani nyina kire mawo ubebie so masa echese wotwe perfume agu no ho bema ni ntimi nka nkyerɛw ba na du sese me nka nkyerɛw se oba pa sese bubu nsa na ye oya se wase enka bi firi wo se ensuo bi egugu producer drone bi bema so me ka kyerɛw so do tumu a eno badafo bi menene tewa osgofi eno anwe menim guase ade ya orutum na ade agu brego no fan club no menko jombi ma bia du so tutu nsa fra wate o se ene ade ya ene se obetima ba akoma na yesa ka wanim na wonim basa udidi na wonim ato he eduro yi obetima didi yi
enkankan se onye malaria sebi obema ye mere so a unya duro bi a ebejewo saa so na ma no so no sebi ebejemo ebesiesi mu fam mo be baburu besi ye unufo so ohun e famous ube kume famous me ya di me produce se me kan famous e dey na so ye o se me kan kire mu se mumunufu no ebegina so penye unu adufo eduzedro na ebe hyehyɛ enti friend 0550 110 115 0550 110 115 owo goy police station o macro aha goy police station wa da ho obutu dunjuma o say o Monday to Saturday Saturday shenen so oba 8 o'clock no upon 2 o'clock aha Sunday there o de kosom na ejore kosi efiadan there from 8 to 5 p.m. no upon upe do support to a friend 0550 110 115 edusa nie wo se madanse nie enye na etu ni die edusa hu adanse no yankasa eduru na ye no me etu ye yare wa na egu no eno ana me etie de ye ka madanse nie edusa no friend 0550 110 115 aha na jibi na fasesi ni pedua na ni pedua no esipin sita na me shenenso ewiase se de wotewa unya sunsun bi edi wachi ewia no pa ni anwumre unse unante ahomache a sunsun bi edi wachi sanso na anwumre obeda sunsun bi di wachi utena ewia so sunsun bi di wachi hyene so na menza se menka nchero se bibi wo wiase se bibi di wiase a enka oda ontu prum famous na menza la menene kasa no na menza frefro we gyeso abenase o se bibi ho enti ono de o ka kyerɛw oni aye nananom mpanimfo nenam oni motu aduosonson ene wo gyeso abenase na sebi oyi nipa bonifo a ensi ni fie o payaresa o gye amanfo furo mu ha mu sebi eduabo eye court issue eye sika ena wo pɛ enye se double money na emom no se ommoa wo sika semu ondobu sika no ma wo ewo wadwuma mu tie ni ye ondobu sika no ma wo ewo wadwuma mu tie ni ye enye double money okoho na otam sika bi ede ko se nana media ba mbeje double money a aha ko Facebook nteme kan wo se wo ye dwuma bi a na opese oye bibi ema bibi epia bomodi ase obi pinche no na emom hye nso so wo court issue obi ji wasase afriu eye wo nsem se wo ware bi ana spiritual marriage bi na hase bi ho kyerewa bomodi ase obi pinche no 0249 650703 0249 650703 also wo just abenase na ndo di mutie ni mpanimfo ne nam ntuba hye nso o kwa kuta o snap kuta obibi defa ko no so nkanche no mfanye bibi wa no enye se okone na mensa na akokasa o oni emutie na akokasa also ndo to wa o to se ni pedua na emom tumi wo ha tumi ni obekasa se motie wo ho na hu bidia ko no obekatwi oye broni akọ oye nzimani akọ ono obeka nzima no na obo hu se ya gani aha yeni agro ha ye ka ne kre todo na ewiase na okwa ye ka kire wo no enso so hye ne so ya sa BRAKATU wa se mami wo so ne ahom bebribi akọ ni da ye mu no aha na hye ne so se wo so no on prince 2024 ahwe kra ye nye election oba ya so he kofi mi ka kire wo enne mo sore na nsuo ni abosom ni ade nyina enche bia ewie tumi bedi ne so ne se oka oja tumi eyeye nyame ya yeso no oyojao ayeye nyame ya yeso no oyoja am sa ha obua ya se we obua hwe akyekere eye asantema nyina no ye kukuru nyina no ye di bibi na ye de taachiri ye di bibia no ye wadua na ye wo eye oyoko ye wo eye masona ye wo bretu ho ni nyina ya pamo asebi asante ye ntimi nyina wo machiri die me apam ni na busa won se ka apam ene sen ya se wa BRAKATU da so ofi ase ya yen se bre no pesa akọrọ na twetwe kobo na ese mo so Christ onu ana wota no obi a be fa na nim di twetwe fom na me busa se apam na nsu apam edi apam ene ekoye sika apam moja apam ana se nsu na be me yenkwa apam ene wo ha ene ewie brem no etwe enfiri obo ade ne wo dabi se se ensia honhoma ewo se oye dwumadie edema enipa se medin kanka se ensio ni wo ho a ebo nipadua no ama ye nyina yetumi abobra no na nka yenya asumdue ne yatena se boko ba sa honhom yi pese enipa ensom wono nko ama ye hu nokre no nokre ni nyina ne se owo odo ema nipa na mo transundue mu na mo kan bo mu na mo siesie asase a ewo ehoma nipa yi
nanka ye ho atoye basa honhom ya twe ya dwen afrisa odone nimde ne so ama ya dwen nyina ko gina spirituality say honhom kwa na wo say ye som no something na adwen no akodi honhom achi they say no be aka so person okọ heaven on say we have no idea about say what is heaven me make say internal that is within creatures it's within any pedria within the nsuo within the moa within nnua ne ade na ye heavens no it is so pebble so me awia ne ade ni nyina ye creatures ahonhom etiti mo ye adwuma de amaye so so wadane nipa adwene no afri love for humanity no a mokabo mu amobetimi atena sumdue no mu afri ho na adwene akwakosi ahonhom sam ne so na ahonhom sam na adwene so akwakodi so no dise ode wani monyam bia ye exchange ansa na ohun ato eso ode ukọ bibi mu se de okasa e kọ kwaso mu no yes ansa na ye ho ato ye ansa na wanya nia ope no unya no tro say uhie bibia ti ya hwe se ne nipa ebre osikasem ya hwe se ne nipa ebre wawaresem ene awosem ba me be hu ye se ba ya wetumi ano de wo homa enipa nyina ne obia no ne abetumi ya ade bia mehia no e wo se mensaka se mehia ware a e wo se san bre ne me hu obia metimi na ware a wo se yetimi ka bom ne ware mehia wo a wo se me wo Temihia edwuma wasa mensaka edwuma sana me hu say ya ya mami hu say as simple as we sure ana ni pa bro ya we sure that is how it ya twade wa ha e ya de num bia me ku Facebook ntime tena ase a medwen wa menti asa no manim onyam ensesa wo bo ade anim titiru ewia entonko no wona ensuruma entonko no wada bosomi entonko no wada epo entonko no wada Mami me feni agro enframa ntonko no wada omudu omudwumedi bia no no monsesa da o mani munyam mu eja so eja mure bi gina no ma ewia okay so what I say ba ni ehwa de ene obetimi hu se ene edua bi wa ase obefiri wa asa akosesa ne munyam awede akoba bi obedi papa obesa wi obone me de edua bi se tama ewu obetimi afa so ayo obone betima fa so yede ayo papa enti ono de osesa da awia owe emre de ma no onsesa ne da ahaban owe amre de ma no onsesa ne da enipa dasini nko na asesa ne mra enipa dasini na asesa ne mra mami wie na wo si free oh mami yawe manka we ya na refi elo ntina mpese yete asese sane nka yenso nipa yenso ye wo ho se e wo se ye no ye ho ne yenso ye ntena se no e na sa honhom ya wo kan se ye ewia e ye nsuo e ye nsroma ahonhom omo so omo operate no ono ne opese wadane nipa adwen fo ono ne do na obetena se o wasomdwe mu na wanya ne o se wonya no omo na manipulate adwene no esesa nipa e di free ho what am I say na mami sanse mami ken omo oso ma no akan mato wase o hwe ene ewie ene ema haban mframa what I say oh true photosynthesis na edrimika kwa haban kwaje oxygen na carbon dioxide dia yesusu ewie di mayi yesu di ama omo so nje odo na bia o ene midrimika ensu ya preko enum bia agalamse yempeni father aroma amoba ya omo so omoji afri ensem na omo di ama contract China fu ase ya mayi sensu ya na etentena ma obi su konum bia o eno so no ensu yi so na ne ho emani pada sense obeweda enso ne ete ase o ma ebinom tumi satim eno ne na ho yetuwei yese nipa mo ye ensoroma se ye boye ya beti sei na wo ka okotodwe eto na opagye omu a wo ye triangle shape se ensoroma me patwa ta se nipa de se ni bia ye soroma entema hindu eye buddha eye abefo asebi eni muslimi no de bi no ma come na ato because omo ye nsoroma omo ma omo chakra no anyini de etoso a me pesa me ken eye sebi siesi ya bone a ye den ya ne ye kudware a ye di nso ne pepa ye bone nyina adentia because me no emfutru ne fia aforo ye ne no ye koda e di se ye ohoro ye ho ne ye de ye dware eye konkoro e dware ye ansa na yetimi ada ya so ndaye na me busa se sa nyomo wi ya keka ye ho ene nyina
ye yi free mu a ebetime nya dankwa aso wonte ma asem na se me se saa nyoma nyina e wo ho no e wo ho ma nipa ho to se nipa ho beto no mo be ye omo adwuma ama nipa ho ato no bo mo pese omo na ne nipa adwen free odo o se nipa nyama no ho nipa na fe saa nyoma ni nyina se nipa asade se obehwe so abohu ban na wanya so mfaso de no enti me meka se nipa wo se wokose nsia na se wokoye galamisa na se woto ball agu ana wo ye den eye wo wasade se obehwe se saa nyoma no obehwe so yie na every wonsa because ene ma wo so timi etena se eye nipa but then no the spirit in them no e possess nipa sane beya obetimi adane wadwen no na waba besom wono ebia nsonoma anase owia anase ensuo no e wabra wasa wo provide service to humanity because service to YAA no eye se wo do nipa because honhom ne ti nipa duani mu mentimi koka se mekohu YAA e wo baabia ba mabehu ne se otimi mu ana omame ahoden ade bia mpese me ye bia metumi ye ete wo se etimi do nipa nyina na yetena se wa asomdwe mu na enuoma na wabo na eboa ye nipa ma ye ho atoye no ye behwe se ye bedi nini na ye ho atoye mami wasi bonkum biare nifa ne nifa dwara bonkum saa nyoma wo kenyina no mami mputu ne ye ma ne temase omo hwe ye ne yeso ahwe omo and do we need their service and do they need our service if I may ask we also provide their services. Yeah. It's your services no. I say. Ensure that I was some share me dinini. Address the horse. I was me twitwa ho na me shape flowers na me ye den me ye environment ni bibia kama. I was me ye. Say ebra so say I was say owia ma me owia. I was ma me wia. Say I was say nshoma shrine. I was say shrine. Say I was say bosom so. I was say enti kaye nipa no ye to me no ye kosom ne dance nke be mo command say they should provide our needs for us enti manhwa de ayemfo na se bi omukọ no mugu nsa ehwe nana ye na esufre o esota no je nana mihirawo nana me bodi wie efiri sese bi yenim se mote ase mo kan wo na ye kọ nyina no eni kwase nke ye ekope bibi ma omo so edidi anana no ma omo se bi mota echi nsamampa no ensu omoda wo ewia se me sore na me de mani akire ewia na me meditate cheche ewia me ko odumi shira me eja nsoroma ene me firi nsumam ne bae me di ye firi nsumam enti eja nsoroma me ko no shira me na me nye odefo efiri se me nu na egbo mpunumpu me somo no oso me da eni ko se me ko ka kire se sa tumi na emom no me de se me di tumi ni ma twe me ho na me di me so me ho so now enti no ho me amete mete wase me amete hen na me communicate with nature that time na many embrace say me mehu YAA ho den no na me communicate with nature to say oh ensio ebeto ye na ye hia ensio me se to na ma ye na ensio ato e bia oh metime ne plants a communicate those days no but tree na me behu say YAA ho den no they say na YAA na me communicate to him Tom senete no enti no ebia say no ensure to me pese me pie the American say YAA ho den season ensure ne ma me na menko then it will end oh senete no enti oyoja cause na ho den na ye oja no ensi ekwan ne ma me that time na me communicate with the water anyway no na ya san honhom no mom na pese me som no so no na ye menya me a me som no but actually na me progress call eja no na be hu ye say oh say efa so oh enti ne YAA ho den no wona wo say den nimonyam ma no but ye num no pese omo nye sa nimonyam no insutumi no ono so boy no nye sa nimonyam no na be hu ye say oh so YAA ne represent Bema eno insuo ne so represent oba because anytime bia no maybe amenya dae a oba ane atise nyankopon all that no enti na ama me ma be hu say oh they say onyankopon oba sikega train no Professor Kedwa asema ba mama ke menti ase dane da nyina me beba wo ka eye ensuo abode se o maame ene papa osoro ene asase eye o maame no papa dia o maame ne eye pu ene papa ne awia Professor Kedwa maame nto nka this week me maame asemi memewu ni be hia na mama nya esa enti ase se o maame no ene papa no o se papa no eye awia eye papa bi me ka ne papa bi a
also me direct na ubi etiase enye se we papa wie sa oye eye D4 o ma menya ntiase se ewia no ene nane ben nya nsuo nti nsuo wo soro ene wa asase so nti ewia se tumi nyina ni nsuo be ne wo matiase se ewia ene eja no dia professor kedwa sabra wa madia anti beki na bu kunu no anti beki ka kire mama one mama beki the wise woman na bu kunu no so wa ma me ma 3 days mama da be menya obiem e da bia beto sa frame aha enti Friday we big match professor kedwa se oyere wa wonya mo amma mebu no also a man so mebu because Barcelona versus Real Madrid aha me di besia da be na eja tumi betime bedi asase so atum nsuo wa bari and yanko afrefro no na nche bia na afrefro so mem afrefro betime be mo 0244840108 0244840108 ewi ase pa sa Kristo wi nsuo ena ne de ye fo nye waso nipa kwa nyina bebebe nyina na mu yi na tan ese eja beba eja no free for na beba efre pro na to ye o nipa mu o eja ne onipa o nipa nansa wa adwene beda no hu se o se o do nipa wonye nipa bone no ano no se de hu se Kristo oye nsuo a oye batan a ode dada ye se binom no kwa be so de be hu uja na wani so oja ne de ono ane me no mie ne ya eti ye nipa ye uja ene nsuo no ne da asase su yi eda asase ya no ne osaye obatan sa maye sa ono ana opese wo gise ni munyam no eboso na si ebedi di efiri obatan mu ana meka se wo ho te se eja na oye be ma no ode ho ahoden ni tumi ni nyina hye oba nsa eto oba ne ko ye bibia wie a no de ni munyam na ma be ma no bo no pese osan efa ani munyam no etena so that ye hu be ma ne kra na wakata so matema fan first call na me question mi busa hello first caller udini bebe okasa free hello yes sir pacho udini bebe okasa free me pacho me di jo me flefita takwa jo me yanko anim papa madam wase wo juma pa mo bo mare na wada mo me pese mi bisa me ma me fe me so me gu esio efrefe ahohom mo na me pese mi bisa nse adawo ma ne kwan so no ana se matia kwan bi mate papa you so afraid why me busa ma why why emre so afacha me ye ne plate hello but you didn't make us free yes sir hello yes sir but you didn't baby okasa free yenko Steven yenko oh Steven ka ojina yenka me papa wo line mu twetwesi famous finest caller na Mr. Steven line mu twetwesi mame 0244840108 hello yes say ebacho udini baby okasa free yenko why mreni so oh famous ontime nyina so obi ba mesro mentie ho hello no sam Richard me papa du pankrono oh Richard pankrono manango na me pesa di ma join kata no program niso okay na dia Richard say Richard say oh Richard bring you na papa boy no yeah ya mo ayin empty na garden of Eden Adam Adam no ko your request dia no awareness only pen ma ni demu enti ye de pe apoye abosun ye de akodi abumu niamu nyina ye mi wutu ni pe wutu ni ade nyina o kanto audience aya na ye tetra ma ye oye no ni pa
Mate, there's a menu a free pancro a carrier say, Sebi, hello, yes, sir. Hello. Yes, sir, but you didn't make yourself free. Apostle David. Okay, Apostle Menenko. Madam Yabana to the nature of power the marriage. I said that. The members here and say, okay, chapter 1. I think you have enough some over. After you now go for. I want to continue some other video here. And yes, we be the division on that. Then just a whole from both sides. I didn't make us. When I mention me now, or the boat, you do both. I'm not on the boat, maybe we pass. Now, one thing is, I mention me at the issue. You be kind. Who can reverse 16? That's on my fine. Also, you so to go for no cafe. And we don't come with you. No, you know, man, I'm start the boy of and the issue and the person who can some 29 and also a brother. And you know, when you talk friend when you have you, then we will show you what at the body back. The react our one at the body back. The man, cannot. We done it yet. Now, if you know, or the other friend, yes, and Mamma say, oh, yes. Now, no, if I saw say you. That's it. Open, hello. Oh, famous. Oh, come on, question beside over. Emi feel a phone because a phone tina me was a kakra. I want to say, do not say, me your comfort. Me your comfort. Me could put you out and say me your comfort. We a D4, whatever my number we are fat. In Suya. Hello? Yes, sir, Papa. But you're ready for we didn't be your free. Mashon come. Make a free tapa. Patch my tea. No, dear. Mamma say, Mamma, or some men or we patch only some. Or your chichini. But I'll say, Or your rabbi. But why? Nature now for a kafra, say, baby, if you know a harding kaka. Sir, now who are the oh, your chichini bear? I'm one I have bono, and yet more Pentecost, more woman, more material. And yet none can be. But we are all fighting for the truth. So, Odumakuma, dear boons, who was as a boon, you got a pony, your woman. Odumakuma, Kafra, or Tinsu, or Tinsu, and a trace of another, and trace and the brie train. Whatever, I don't know who runs so much from my OP, know what to say. Kafra, be me no case, but some new thing. But one of women in the train is the Odumakuma, a train effect. Kafra. Or the monk want you, maybe I will for heaven and then so called a Christian for will be able to present them your requirement cover and you want to take sound. Tell me, it is good if you want somebody give one of whatever sort of so Akunya to say is a good. To say, ye or the monk may oh, and person me who be a Yamit you, eh? Yamid, I should actually quite you. Last call, okay. Every producer 7 for last call. Hello, there was an apostle named Masada. Apostle Mo. Say, let me boost me. O say, I met Nene Etinsium. Nasebi or done weddy. Nami busa say, Senyame ewo nsumwa etwa say. Ye de be say, nyame ne ho mabutusuo so. Na ne ho butusuo so a na akonfo ese ono som ebi se tano. Osom bi seti gare. Eye de na ye ne omu nyina mom. Ne yem from wa sore dem. Ne te gare ne bofo mu nyina ansom because omu nyina ensuo ma. Na edi mo nyam ne ama Kristo. Ade ba ko ne se. Ewi ase nyama bia ye omu tutu. Wa uti wo. Ye betimi apakra. Ye be mo bia o se wo pa. That's what we at the back. It's no say, or focus on you. La or football. What's on you? No, bring up against that. Okay, and I'm going to send you to was it. And I'm the money in our mouth. But every day, ye or do be necessary, and I mean, Busa say, I didn't a Mudia, let me Busa Yere, Wakasa Yere.
a won na pam se ene wo hye no eye pawotia adaka wotia na me ka se fa ne fam me a because e ya de bako me ye bema wo ye bema ma me mfa ne bia wo beti ase wo beti ase eja adewe me kira wase da bi me se wo beti ase enkyere mase answer me ba de mate ase ama onti ase ama sara me buza se Kristo ne mo nyam e ho na butu nso mu a na bone etimu bia e de na ho mpa no opene e ma bone ne etena ne nche wo nso mu no ya bone yi ni ma so ye bone no aha e ma so ye bone no aha ya me ma ho bone bisuru aha abatsira so me ma wati ase nya ho pon one bo some communicate according to Psalm 109 verse 1 go in kadi na kwa kosi okay o kan sadia o say me small be ma kodada odifo bi wona be ko na ohomode bi eyi nti no kodada difo no ma no be hye nko ma mko akonko guye e ku say bone be na o wiase a na difo ni bi e kaka say ye hu adamonika ohom ye tu afiri ho se wonim sadia we a na nyame na suma bone e fo so mo mra asase so a na de nti na mo bone o wiase o bone o wiase kire aha bon samna ye bo dise bon samono aha bon sam ye bi kai we ya do wa ya bofo aha na one thing ne say aha aso de boye bi aha enti na so thing aso na ma bon sam aha e ba ta se so aha what na make na so mo enti no se ye ni ba ti ase na wo ya papa aha na ko ni bi ni wo a aha akaboni ni ase mo ena me buza se bonu wo wiase a o se me suma me do ba nyina na wo bonsam na wo we o so papa me na ma obode emu ba bi o asase so na o so wo me do ba job na so o se bonsam me bofo na ne do ba o se na me frɛ me do ba ti bonsam e de kire se enye obo ade ne do ba ni bia na de chei yenko na de chei spiritual herbal center ne yenko kan kire no ahaba wi o se e ya abode ni bia o momra ye frɛ eye wo na asa bi omuya bible no omuya fever omuya eye double money no double money nyese bia ya kwatama bro da bi udware a ohompa no benante ufie samampa ebetimi no wanante so tase eno na de che etu no esi wo se ahaban bebrebe ne eye ahompa pa bi a oto ne nsafrem no ogu nsapa e dia adom so mo nsere osrema eye enipa ye die ye kwantenten ye ni monyam e no de aye samra we no de asi wo se me ku Facebook ntime mo ndewuru e ma mansama nyina hu se ye wo samra pa ho ene wo sama bone ho ye wo ni papa ene wo ni papa bone ho no de ogina mo ni papa ene wie bremu no oto ne safra obi bia se omra no meje samra ni bi se wo hia banbo wasase bi na obi ni obi ku a ana se bi adwumam na obi ni prepre ana se bi o court issue a frɛ no 0246 014029 0246 014029 yentwa ho ne nkoma me adusa ye ba ne ye ko eye Jesus Safe Educational Center ne o matwe nkomo ye ko me adusa wa ba mami adusa enyenye ready a yenko Jesus Safe Educational Complex okay mami adusa ba ye mami adusa o se madansi nie mami adusa nie ye ko no wa ba sisi ye etwa yen wa ba Adi, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and then you get a bed. You could debrel. Unsa dawo complain with sisini kokoa. Epe ajuwakade. Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and then you get a sepan and neck. You could debrel. Women, a yama money mema. Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your cocoa Mississippi drink a simple. Edusa herbal mixture. And me Edusa herbal capsules. Miss Roxlassie, Namen Seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memegina Brani. Na a yemay. So waje brand watena se na o me atwa wa kope ma me adusa yarewa so wayare wanti na o ma na ene ye ko Jesus Safe Educational Center adusua enimdie yedi asebe ne webrim no ye maame akofa bai oho ode eye nimdie ehye eye manumu se ewebrim no
hom so nyansa hunu mu ne ntiase o so hye ne so school we enye se school fees akese ne boarding o dabi simple kapra obenya bia no fabra de hye ne so se books ene enyoma kintikisi bi obeto no ene nko ne hia omo na se school fees ne de ya spread amount se obeti metua na eye kofa bai se wa brakatu wa ase a ene betwetwe nkomo efa Jesus Saves Education Center wa Santasi April mame se wa makwa ba yeah me bibia bako de ya wa ho de mo hey tell some better word Jesus Saves Education Center ho jumedi be no mudi no ho okay Jesus Saves Educational Center school ya wa ho de ne tumi mu no ona Madam Agata so inti na oti school yi wo ho se obetete mmofra ama wonyansa ne nimdie a onso betimi de abobra a ode ebedi abraboso enkunim esanse se na obra no aye challenging so wantimi enya nimdie a obetimi de abobra na oya akwakopem school yi free nursery de kosi JHS 3 okay entino ona otro BC odinkunim mo school so a SSN so a otimi ebo moden edi dwuma pa ya mofra ni bi kra kan the National Science and Maths quiz no mo OT ene ade bi eka ho a omo ebo omo SHS nimdiefo ya omo ko ekotro ensori ya omo quiz ye omo wie main team ka say we ya but bi ka team ne ho omo ebo moden pa wo school a omo ko nyina mu at Jesus Saves Educational Center to inside their free awofo a why aye won dadwu na ope baby ode won ma ebeko school na se wo ben Santase April ne heman empatia ene around there ene ma enwoso uti esanse school yi so ewo school bus a ekọ rounds efa emofra no ede won ba school tiwemu ye KG4 a mo graduate ye mo class 1 wow enti no ye bibia ye enikasem provide nneoma bia amofra ehia JHS wo omotimi ye practicals ahodo a eboa ema amofra no nimdie emubie na wotimi ekọ enkan ewo school mu ene abrabo mu empo se wo fi a ebinom timi eye nneoma a ode won saye a etumi ekipi won leisure time no ekra de school fees ne se ne sitie oh school fees no ewo form kra school fees no ebo enye den na abribia soso no kakra bia ye bie school a obetumi ede astati etua no obeye ede amount obeje se 20 cedi so 50 cedi so sene ho besu bia de beba na obeje ne kakra kopem se ye be makwan na ne gi sama wo mu kra ne se wona oba nursery enkwada nketwa no admission no free se onye emofra ne hwe ode abofra ne ba na obe register no ebia uniform bia obeto ede ama no empe onye admission fee bia ewo mu enti no ye bomoden so ewo honom na mofra ne so energy ewo ho because compound ho clean efin bia eni ho yetete mofra ne so ewo ekwan a obetimi enye nimdie asom ye oba yehwa de wase ene ubeko no mambibu afu aden ya wase de diaper bi by but akra na jane na egu no ho nkra ne bu wonso ombeba omaduane no ne hye omu bag ni bu wonso asabi ne ba no ba monhwe ni o ne didie mu no ho no edidie mu ejana ene saa nyoma nketenkete na asabi nkra no parent ne benya wotoso ne tse ho epacho eho de Sanyo manete so ya yra kwan enye Jesus Saves Educational Center na oba eho nom de teacher fo a omo ho hwe mofra no ani eda ho hwe mofra ne pan ye na ewo toilet facilities eho ye kama de won crofo mo clean ho abre nyina mofra no so adwane wo ho free anopa de kopem se ye bepon anytime bia abofra ekomede no anase mame bi de adwane ahye ne babag mu no madam fo no ehwe se obetete adwana mamofra yi afidi won kama amfom so bia emma enti ye nisa oha no kra wo school mu hono number no okay enti so bi pese oba na oyen hwehwemu bia on Fred Jesus Safe School number ye didi so yi
0249 0249 48 48 44 44 81 81 0249 0249 48 48 44 44 81 81 and I say 0244 45 57 96 offer number you mobia yeah na administrator any headmaster ne management ebejo so ashow kama. Me da say eye Jesus Saves Educational Center na wote omonka no omo wo eye Santasia Pre bo modi aso de oba no beko na mama onyansa nimde na also ewie ebrim no oba no so emetimi emehwe mpedifo say se uja morepa so onwo obo refufu a na se bi daache no onso betimi ede atete wa ahohene bo modi aso beba eye oba no morepa ai efu no so betimi atete u daache e the Jesus Saves Educational Center number 0249 4844 81 aha and the jumedi ni bisi midin di kufia subonti ubeti my friend iskuto ipebre channel so jumedi we if YouTube ewo yesubonti TV ya SERWAA BRAKATU nso ubenya no YouTube sa so na we kuma TV ubenya no YouTube ina Facebook na me ka chro ya de pa bu nipa sompa edachi nsi wi aha na medi jumedi bisi peace bye bye famous I mean show but there's so much bread na matena se na mo hwe me okuma TV be djumadi ebero oto ne din ewiase na okwa ebusua so djum se ewiase na okwa dia e ka hu se ewiase de obo so ne asase a owura so owura dia na wo mra ne amane a odidi so adeche ne adesan yewi adeche o mani pada sani na adesan ye o ma odman ko na odidi ne djuma edu enwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me se ewiase na okwa enka eda nke ntuprum bibi wo ho enti na eda etu